Memo kwa Adom TV bedroom health tips so na wochi mu aw oba beti wusu ansa boa yen aneurysm ho nkommo ni nyina ne mojabro so wo so a umpe ho asamonka waye ho se wo okay ebeku ntam kura ntimesrel setting madaroma kokko check odie ene sifas mama chono enada na ko check hwese bibia e kama oba finance ye nase yeah, mau akwaba. Tiene ye complication na ewoso. Okay, say ye fa complication of aneurysm. Me born a tough family, you know. Either say ubenya brain damage and now be ni me no pe. Brain damage no uti ye ubenya paralysis. Because adrenal adamaji I say adamaji sir I say enti adwene no particular control no eno so bese enti se wa adwene ni fa no ne control on sabenkum na e chese be on sabenkum ne honam benkum no ni na abedwodwo ena obi so won ho a obewu eye ense meka say ye emergency within 24 hours say aneurysm see na ye intervene a obe free hono enti complications ne the majority of it ewu and the little of it brain damage. So compare ewu ni brain damage na common like you know they happen. Oh, for the past years the bani there ewu because also your healthcare system no send you sit here any be asia fanani na ampo but uba blacks your healthcare system na and say delays kakra wom enye bibi ekoto te BBC ya na obi show da bi ensesa nti eye America 2 condition enya de ye didi agro kra esi ye wo se ye bibi fa ho na nti ade ye se bi asabi wo fia na adwumam na asia na hospital menwa na chese sa ho no nyina na delay o se mu jani nyino ena ade na ye kese ehu balloon na che ansa na pai ehu balloon na ye mre enti se pressure ne da so wo sure moja ne pressure no e da so wo sure immediately ebetumi apai and it take time and yes a precope tiano na ya wo betie so obi ase ye de no hospital mo say moja nwunu gu ni tirim na adwene obi se yes ni ti ye ne iti yare keke no hospital wawu no but it's na ye ne no ye be ye CT scan akohwem no na intini na pan na moja nwunu eno na ama ni ti yare no ebi mu wo hokro mu nyansentrene eno na ye serious no ena we nyese wo kofa BP machine a check no wo okay dabi agisi yakotwa wo chi mu photo ana wo kuku photo ana wo extremities ni photo ana wo fu ni mu photo ne ehun say intini bi ahonhono ehu balloon na ayemre apai ena me no ti we bibi anje say yare nti denti na be hospital zo kotwa wo chi mu photo enunti na ne kofa bai no e wo se ye try a na ye hu free na ma atorenchem we answer ye da so chenyambo e de bewie enti o chenyambo a 5 minutes say ya wadoroma no aka ye ho ne asua de pa e ma no nto ye ansa fasida my point 0244867068 0244867068 o chenan kwa hodin ho a ebesesia